Whaatalo whātu talafo wala Radio Samoa i le nei fo i tae au mā lo le folau, alo mai o talo le asolua. Whaitau se lau afe tangata kiwi e le o mawhaiona totongi pili mōli, ma e ui i whai numera na sau reporti ale malo o lo iaile tali tonunga o nisi e sili atu. Sau le reporti al mtanga luenga o pisinisi mga luenga i le periota na wha uma ia yuni o le lua afe luasfuma le lua, na mawai o le ono pasene o ainga e le mawhaiona ngā whātia le totongi ino pili mōli. Ai mai le sui al matanga luenga ale soifua maloloina o ia fo io sa tangata so e sinia Dr. Kimberly O'Sullivan i tala le tio New Zealand o lea pasene wana o sina fuai numera. Tu sama le tolu se la wono se fulu wafe a inga i New Zealand ile i mawhaiona totongi pili mōli. Ma o se whaafita auli o lo o whaatupula ia pele to atele ona o le tau ngata o le soifuanga. O le masino Januari le tausanga nei na whai mai ele consumer and se de tu sama le wha se fulu wafe a inga na motu sia ele tise i le tausanga te aluai ona ele i mawhaiona totongi pili. Wa tu malo se ele Common Grace Aotearoa ma a mata le petition o lo o whaatalo sanga inai le Electricity Authority ia whaasama whaamuta nei loa le toi motu sia o le ele tise mo a inga whaapea peimeni nei e toi totongi e whaolai po o reconnection fees. O le soe malangai le pale mio New Zealand, Christopher Luxon i Amerika e awai le whonotanga le NATO, whaamoe moe ia maua so nāwa noa, e tala noa ai le peresetene o Amerika, Joe Biden. O le NATO lo o iai le tolu sfululua tunu mai Europa ma matu o Amerika, ma ele o iai i totonu New Zealand. O le malangai o le pale mia, o le tali le vala aulia ina ia awai le whonotanga. O le aso atai awe amatalo iai feilo inga Luxon masui o le malo Amerika whaapela na kona karesi, ma o lo iai le nau ta inga. Ia si itia le tūlanga o New Zealand a o whailoa ia tuai i si ta i o laulangi. O se malanga walu i le taimi o lo o tu ufesilia i pia le mawhai o na whaawa o Joe Biden, o le tofinga peresetene mo le malo tele o Amerika, a tuai o le unwa i NATO a le palemi o Peritania Keir Starmer, lea whaatu mai le foe i le vai aso tāluai. Ua maa mo lia le tina o ki lani tolu se fulu iwa tausanga lea na su efeso o ta i male whaau o lima, wa lea iaini o loa o le talavou a o iai lunga o le pasi. Whaamaonia mai e leo ana nafi o leo so wha ingai fōlinga mai na whai ai lunga o le ita. O la solua valu e iuni, lea na whaau o li mai lea watu ua ia i le talavou se fulu wono tausanga, a o iai lunga o le pasi sau mai hawe ke alua nga i le taulanga i au ki lani. Ma o le wha o lima le nei wa lea iai le tolu o loa o le wa a fia ai a whaina le isi lua. O le soe tūla iai luma o le whaamsinonga whai tū malo i manukau le tina ua mōlia i mōlianga o le wha o lima. E lua se fulu afe tā la lea wa whaatonuina i le whaamsinonga o ngā luenga, le Universitea au ki lani e nate totongi nātu ia Dr. Susie Wiles. Ma tā upule nei na toe avea ia Dr. Susie le Universitea le tū la fono. I tu ua inga ele i lava ngā yo inga le Universite pui ai lona saunga le mu ai maise. O whainga whaaluma na uia i taimi o COVID. Saulei unga na nafi watali el whaamisinonga le tangi a Dr. Susie whaasanga ila na ngā luenga sa ngā lue mua muai. Ato ai ufai maila whaamisinonga o lea na soli ele Universite maalienga whaafale whai ngā luenga. Wasawai malei unga i totongi ele Universite le lua se fulu afe tā la ngā ili tūtangi i totonu o le lua se fulu valu aso. Matala whaaiu, e iai taimi na sa wai totongi wa le aisa tupe maua ono o mea totongi. Ma ele i fia iai tangata ngā lulua i ngā luenga whaavai taimi mai Solomona, ma solo ai loa i le tū la fono. To atolu tangata whai ngā luenga whaavai taimi o mai Solomona wa toe suwina le lato whale whai ngā luenga. Pick Hawks Bay i tu ua inga, o le ana to e sea le whale whai ngā luenga tupe mai totongi e au noa ma se maalienga. E o ofo i tu la whai ngā luenga na sau totongi, e le o talia e i lato nei. O loo matua i te ena i le loa ia le Pick Hawks Bay le tangi le tūtangi ma le tala o lea lava na whaamaonia tupe na tō e sea mai tutongi. O sa mata upo lo ilo i nai whaamasino to atolu whaatasi ma le Human Rights Commission, Council of Trade Unions ma le Horticulture in New Zealand. A o talia le unga le whaamasinonga o loo lango nei e sui o whaalaputaputonga Pasifika i Bay of Plenty i lato nei o Len Soapi, Danny Lau ma Mary Lau. O le naunau ta ingo le tūtangi a whai e manuia la lato finau. O le a whailea ma ai mō tangata Pasifika o lo sa ili manuia mai i New Zealand e ala i ngā luenga whaavai taimi. O Tala Nala Radio Samoa, manuia le tai au.